Hello, Tuni Cookie Channel Vejosi na bon vin liam na hi vin. Koi ta bang hi chi channel hi subscribe nai lo na vai le subscribe bol vin langa koma bell icon chu me in lang notification chu ola koi le chun hi ta chu video atha hong ke upload chengle notification no moding ban cha hi ta chu nang en jong na vet jing the hi ti chu hi ga sai no mo hin tin aban le Tuni video hi hung sau je mai the hi in aji chu jan he a chu ke ho lang hi hui pi gopi ki tho je a chu hui pi le gopi ki tho in electric post ho ana su sit je a chu jan hi news ong ke sei thei ta po en a hin la hi chi to ke ko ma tu chana news imo ho jo si in phone do de wa hi in i chi chu hoi ta in ana vewen lang aban la chaina a khu announcement khat jong ana bolu hitin hi chi wa chu nang hon jong participate na bol nom vai le participate jong na bol thei wa hi ti jong chu kan sei nom hin tin tua hi Burma chung chang ana sei ket no hitin Burma iso pi ho jong hi gen thei ha sat na tam pi ato a hi in phatma sa jong chu ipan pi thei lo dan le gen thei dan ho jong in a sei tawin a hin la tu chunga tu ni news awang hi a phat na ho ki pa na ho hal khat khat jong hung zaw ta in gen thei na i phono hi jong le tu a pat na hi hal khat khat ki pa na thu ho jong hung zaw ta in a hi le ki pa le jengin aban le hi chiwa tu chunga hi isopi isangam Burma a cheng hon jong hoi ta a ni chi new soi na vet jing vai le nang hoding a jong hi chi ke pa thu hung heding a hi tai ti jong chu ga sai theu in tin Burma boina a hi sang deu jeng en mi pi ho protest la anga di povin aban la army ho jong hin hi chi army armed force day aman niwa patna acha da no hi awaldi seneti a jong chu news in an sei kitnin hi chiwa hi ipi thu cha anei ham a leader pawin i chawang chu ke hello a hi in military leader pa lungel hi a hoi po in ama hin Russia le China hi ta chu convince a bol joji a hi UN hi ka gama hungmo loading ka gama thung mo nei loading he ti ja a hi ama hin ki chat na nei lo hila civil ho chu ngai ta hi action ala a hi in a hin la tu chunga Saturday ni a mi akitam tha le jeng je a chu I human right ho hin phal po na nevin aban le agama demna an neve ti ho jong chu in a sei tawen aban le jan hi thu so ho jong chu iga bet nai le chun thil so ho chu civil war ahung ke panta in hizi a chu tu a hi mi pi hi hung so sang gam ai ta in BBC news in a seidana chu hichi tu chana military hon February tarik khatna patna protest ong ke patnia patna mi thi hi isimail jangawal zen ai tai hichwang hi walmomong ai tai gam ki vai po na military agam sunga mi pi hizat imacha suselo hizat athawang he adi thei poi ti a jong chu anasein aban le 26 ni a eho inam chan pi ho India ahung lut go a ahin la India government le state government in ananung no eti a jong chu news in a sei tawen hi chi ong chu jan hi tarik somthum ni a chu za umta pu biren chief minister Manipur chief minister chun withdraw anabol kita in to a hi Burma gama ko na hung galjam ho jo seong hi shelter food ti ho sel agi na deu alhun na deu a hi lo le ani ding a cha ding a ke tong khaw jong zending ti chan ge ya hi agreement withdraw an ball kit a hi ta in hi cho chu phalpi a hi kit tawen aban le hi chiwa hi ken a letter ho jong kan ta do in ama hin later hi home secretary ko maung ana thot hi in home secretary ko ma ana thot chu home secretary pan an ta do hi in Manipur chief minister pan hi chito bang hi en thot ne ti a jong chu ana ta do kitnin hi cho jong chu navet nom vai le chlai ya hi later pen jong chu kan ta do in aban le ga head bedding a chu 2018 11 May a chu hi chi India government le Myanmar government ti chu Manipur government le Myanmar
military ho ti de ha government ti de ha Burma government hin agreement sign khat jong anabol a hi chi chu ipiham tele International Human Rights Association ti a hi ichwai agreement khat ana sign ovin access to justice and human right for all ti a jong hi anaphon do a hi in hi May 11 2018 a alekha chi agreement lekha jong chu picture na mu thei deu ka ta sanin chi na zoom thei vai na zoom win lang na bet thei a hi in hi chi wa hi agreement sign ana bol win ani a hi chi Manipur le Burma relation asimu a hi International Human Rights Association ti a hi ana phu do wa chi 2018 kuma chu sign ana bol a hi chi sign ana bol na wa chu EPP ki sei ham iti aile India hin lang Burma jong le hita chu 16 kilometer sunga hi visa passport ho documents i ma ngai lova khat gam khat na lut thei gam khat na lut thei ti a jong hi agreement jong sign ana bolu hi chi a sign ban wa jong chu itiam khat na Burma hin gen theina to a India sunga ahung zama jong le India in anapan piding India jong again theya itiam khana Burma hung galjam na anei kha aile Burma in jong heta chu anapan piding ti a hi sign anabol a hi in ahin la tu chunga that 26 ni Manipur government le Indian government center government ki tho a heta chu mi pi ananung no chu ivet nai le chun lainat om the en hi chu agreement sign na sa a hita anabol chu kinoi sina heti a chu mi pi o jong chun condemn tampi anabol ve na hi le tu chunga jan hi tarik som thum March tarik som thum 2021 na chu Manipur chief minister in withdraw anabol kit na tu a patna hi isopi Burma ho jong hi ahung vaile nom ta hi ta chu welcome thei a hi tai ti chu iga sei thei wen hi cho chu a hi video ahung ke patma sanga ka ga sei tu chunga hi thil ki pa ta ho jong ahung thung tai ti a ka ga sei na chu aban le hi chi Dr. Sasa i het deu ka ta sanin Dr. Sasa jong hin that 28 ni a chu NDTV in interview anabolin hi chewa NDTV in do na ananein PPM tampi thil tampi anadongin hi chong chun het nom vai le English paun het no vai le cookie channel group Facebook group ma chu aling hin post inkatin hi chewa ko na chun ne ki vet theyo hi in hi chewa chu anaveleu chun nang hon a detail hoita an het deu hi in a hin la tu ni a hi ken amin point aman asei ho chu ga sei do o hitin thil tampi a sei na in a hin la bona chu kile zo lo ding a hi in halkhat amin point deu ga sei ho hitin Dr. Sasa hi NDTV ten anado na wa aman amin point na asei ho chu ipiham iti aile hichi Burman movement ki del hi democracy ki del hi India in akithopi dolta ahi izi enam televanoya democracy len penjong chu India hi in India in hi chito banga democracy apan pi zo lawai le iti democracy kon ata sandham ti change yaung chana sein aban le Mahatma Gandhi hi method ki jui ahi Mahatma Gandhi hi thilbol ke honjo ka juyo ahi ti ajong chu anasei ahi in ni chi ga he theidinga chu Dr. Sasa in lang ongsang sungki jong le ama ho jong hi India a lekha sima ana uma hi win hi je a chu ama ho jong hin India history hi a het ma mau ahi to ahi aman asei be kit na a chu Mahatma Gandhi in democracy long term adinga na de ya hele non violence a bolin hi chu a hi le long term adinga jong a hoya hoi hi ti a na seina hi chi policy mang cha a chu non violence a hi chi democracy movement hi kadelu a hi ti a chu ana sein a hin la military ho hin mihim ho hi mihim bolin e bol povin uile a bangin ithat jeng we ti a jong chu India koma jong hingi na to koma hi ta chu report ana bolin ampan le that 29 ni a chu Burma ambassador pa chu het kit deu a hi in ama jong chun
India ko ma hi thum na a hin nei ki nin aji chu that 26 ni ai sei ta chola India government in Burma mi ho galjam ho anan dodalin ahung lut sa po ve ti je a chu ama jong hin apu nat hiding a hi in NDTV ho mama ko ma hi ama hi ke ho pi na anane win NDTV palai hi na a hi ki ho na anane win ama na sei na a chu ipi sei ham til innocent people ti chu mi ima su selo mi galjam ho chu in a hu pi win lang ama ho chu in hum bit pi win lang in a ven pi win lang ne la cha hin lang shelter hi jong le ni ta chu in a pan pi win a phat khat le ke hon jong nang ho kan pan pi niu ding a hi ti a chu neighbor khat i hi dung jui wa Thailand hian lang India hi jong le Thailand government hen lang Indian government hi jong le nang hon hi ta hi ni ki thopi lo wai le nang ho ka neighbor nei win nang ho ko ma mi hong lai ho chu I ma cha su si a hi povin hi ja a chu a hi thei chana in ki thopi lang ne le cha sil le chen ti chu gi na ding hlun na ding ti ho chu in a pi win ti a jong chu Myanmar ambassador pa jong hin India government ko ma jong ngi na a hin bole ti jong chu iga sei theu hin tin aban le hichi India in Burma ichana boita a neighbor country akinai pi pen jong hi za ibola tu chana hi panala lo ham iti ai le outlook nga chu outlook ki ti khat website om men hichiwa ten a sei na a chu ipi sei ta wam iti ai le reason so ma pi o hi ipj a India silent a ham ti Burma military crew chung changa mi ke thana chung changa ibola India en panala lo ham ti hi point som anape in na simnom vaila anoi langa ana simleu chun akhen khat chu nui zat jong umin akhen khat chu adi ta jong tho a hi ije a chu na simnom vaile chalaya hi ken alim kan ta do in itiam khana link na dei vaile hin thum leo chun group ma chu Facebook group ma chu hin post get ning katin ichiwa ko na chu nang hon jong na vet theu a hi in apan le mun khatna chu the print kitikit the print kiti website khatna chu ipsa kit ta am tele India in hichi Myanmar boina chung changa hi pipola silent ta jeng thei ham ti ana sei kit ne chewa hi ni ana pikit nen a reason hi ti chu India thibbe a na aji hi ni ana sei kit nen aji chu Burma hin aki phin tilwa patna athi masangwa patna chu India hi kinep pi a democracy hi adelo a hi in ti thei a hi aji chu India health ti a jong chu slogan cha chom ana jit nuwa India ko ma jong hi thum na anane yo hi democracy ki bolan lang le India jong democracy kharia in panpinan te ti kinep na cha ana sei a hi in a hin lai chewa the print ti website na hi anaveleu chun hi chewa hi iza kai news so jong ki mu thei ji a hi in ama wana sei na a chu aji ni a piwin ni chewa ong hi na sim thei deu ka ta sanin hi chong chu ken na dei vai la Facebook group ma cho aling hen packet nga ten chong chu na ne kivet kit theu hi ti chong chu iga sei theu hin tin aban le tua hi news halkhat atha deu jan hi a thung ho ga sei lew han jan hi a chu Korean lang hi a ha boy le in Korean gam lang hi a ha boy le in KNU ho le military Myanmar military hoi a ha ki kap le win ngi chi KNU ho ahung pan tilwa patna he mi a thau jong hi army hoi tampi thi a hi win hichibana chu army ho hin KNU ho pandan hi avet nai le hat asa thim dan ham ai lo la a zo lo ham hi ja a chu zan ha a chu aeroplane ho ti chu air strike ho mangcha helicopter ho mangcha hi bom anakhi hum veti change yang chu het a hi in aban le hi chi Korean army ho jong hin anale thu vai cho anakap hlau a hi in
news ken khana ga ke thaya chu ama o hin helicopter ho jong ane ve ti chan ge yang chu seven a hin la adi chat chu approve akimu po en a hin la hi chi hi nang hon navet nom vai le to ka sei pen hi navet nom vai le na sim theu a hin ama o jong hi news la a popular amin chi khat a hi win ani changa hi ta hi update a bol hi in the Irrawaddy kiti khat the Irrawaddy kiti news khat hin ni chi website na chu kisei na chu Britain ho hin emergency meeting UN security ho jong hi a covid a ban le Myanmar military ho hin agang thei pe na hi chi ong sung sung ki jong hi a hla do diu ti a warning ti chu condemn request ho jong ana bol ben hi ta chu nasata ami atha tam dan ho jong hi dem na nasata an nevin e country khat sunga mi ki phin je a aeroplane ho ki mangjing ti ti chu air strike ho ki mangjing ti o chu aga bet no waile hi chong hi phamo sal he wen hi ja chu agang thei pe na ong sung sung ki hla do dinga jong chu tep na nevin Myanmar ho hi boy le ta in hi ja chu hi chi Korean army ho jong hi nasata panala wa hi in ahin la mi pi ho hi a boy ta in chapang numei ti ho hi a boy le ta posal chu adan dan umji a hin la numei chapang te si ti ho hi na boy je wa chu Thailand a hi aga jam movie na hi le Thailand se pai hon ana phal pi kit lo a hi Thailand minister pa jong hin a phal po in ja chu nang hon boy na na nei hom thi na na nei hom atile ka nei po ve tela kho tile ong lut thei po win na te ti hi sa ma kho anung no wa hi na ki chat mai mai wa nong jam vai le thei lo ding a hi ati a hi ananung no a hi a phat a hi nai poi ti dan deu a hi ja chu ananung no in aban le Myanmar Air Force ho hin hi chi galboy na bom hi laiwa lena alien laiwa hi amitar jong hi Thailand gama ko na 100 meter bawa gamla hi ti a chu news a chon ana sein aban le ngu jong hi Thailand gam chunga he gam sunga he ahung leng lut nin hi ta chu bom ho a khi ti a he ana seven ni chi ong hi demna na sata ana neven aban le Balakrishnan jong chun hi chi hi ta hi Burma ho na cha jing vai le Asian na ko na jong hi no do hi ding na hi ve ti chan ge a chu gi na na ne hi hi chi iga vet nai le Burma ho hin hi chi mingong ling hi I macha na sa lo ti chu dictatorship masanga dictatorship iga het thei ding wa chu Hitler ti ho to bang tai ma ho chenom a hin la ama hi a hi nan ata a hin ata lo ze a hi ama hi ta hi mol pho a hin mi zo sen dem na ne a hin ATM khana country khanin tu lai chu mi khan to ta dung juya chu Hitler la ya chu min bom khi dinga jong la missile ho lo wa hi in ban lenga che a hi a hin la tu hi chi to bang generation a hi ama hin a bol so na hi le min missile khat khi khom jong la ki chai jeng ding a hin la ama hin ni cha ki hel lo hi ja a hi UN ong lut thei poi tin na a hi gam dang ong ki kum thei poi ti me me ya hi ama hi ta hi cha na ane a hi in a hin la hi chi tu chunga news ki mu dung zo ya hi Britain hon UN hi ta hi emergency meeting ho an nei vai le chun ipiung so dham jing le thai le koi hung kon ding ham ti hi het thei a hi po in hi ja a chu tu awang hi athu hi hung nom deu tan te ti jong chu iga sei theu hin tin aban le Amy Burma gamsunga Amy cheng ho kuki chin mizo e ho adinga aphat na khat chu zan hi a jong chu contact anaki ki bol to in aban la holim na ho jong hal khat anaki nein India a hita aphal lo sa wa jong chu a khen khat chu gu thema ahung leilut jong isopi hoi ahung leilut jong dan a hita in hi chi ahung leilut ho chu morea KKL ho le MYC
aban le KSO ama ho chunga hi ki pa thu iga sai ma sawin ama hin a ha boy pil the win asun ajana hi bol dara hi mi avel hawa ATM khatna ha sata ahung lei ho hi ana pan pi wa hi ta chu a in ai ki hom wa I koi ham kha chu so pi ane ai le chon aso pi ko mai ta chu a thun sa wa hi in a hin la so pi nei lo hi la hung jam ho chu hoi ta ai ta chu volunteer hon ti ding a hi jeng in ama wa chun hoi ta a hop to over a unit nai ki hom to over he ta chu ne la cha ho jong hi ana khang ve ti a new song a ki mo ta in hi ja chu ama ho chunga jong hi ki pa thu sang ta ega sai hin tin adi se na KKL ho hin tu chunga hi ei ho nam sunga ku ke sunga hi thil pha tam pia bol ro na ho jong social media ho ajong akimu in ije a chu ama ho chunga hi ikipa ta jetnun aban le ama ho chunga hi adi esna ke pa thu avel vela iga sayo hin tin aban le ni chi Burma a ina nam chan pi iso pi una ho dam theina ding le ama ho a thil del peno amu theina ding wa jong hi taunan anagial ro te ti chu a chaina kan sei the hin tin aban le abulanga ka ga sei khat announcement ka ti pen chu hi chi chan chu news ai ta en to a hi abulanga video kan sei ma banga chu announcement khat I bol deu he ka ti pen chu ga sei hi tin hi chi cookie channel a hi 30k subscriber ahung hlin le video khat ong ki sim ding a hi in hi chi video khu random winner pick hung ke ball ding a hi in hi chi I chan che ding ham ti wang chu a ke po in hi chiwa a rule and regulation ga ti lew han hi chiwa participate na selected ho chu a hi ai le subscriber hiding aban le Facebook group ma member hiding aban le like share bola comment bol ho chu hi chiwa chu random ahong ki pick ding a hi in hi chiwa nang hon jong participate na no vai le tu apana na ki pat theu ai ta in a comment tam a share tam a like tam aban le hi chi member hi ngai a hi chu a chu na jaw vai le hi chi cookie channel a hi choi ki bol jing a hi in 500 subscriber aung chu ana ki bolin na a subscriber lui ho chon head de wa hi in aban le 1000 subscriber aung chu ana ki bol kit nin tu a hi 30k subscriber a hi khat bei bol kit ding aban le 50k a jong khu hung bol kit ding ki ti a hi in hi je a chu ngang hon jong participate na bol nom vai le cho si chu na fulfill vai le hi chi wa ko na chu nang hon jong hi chi chance chu na nu mu theu he ti chu a chaina ding a announcement kan bol thei chu hin tin tu ni ku ki channel la I sei theu tu chana news iga mu hole announcement hal khat iga bol theu hi chan chu hi tan ten itiam khana news atha akimu ai le hi chi chu ni hla lang le in sei ki deu he ti chu kan sei nom hin te ka ki pa